ha, ha, ha. Pozdrav djeco! Jeste li znali da ja volim knjižnicu i kada god imam vremena, rado dođem posuditi knjigu. Ali još više volim čitati pisma koje ste mi vi poslali. Pokazat ću vam koga sam još vidio da nam pišu pisma. Ali što su napisali, otkrit vam neću, neka ostane tajna. A prije puno godina posebno su mi zanimljivi bili Ana i Juraj. A tek njihov mišić Miško, to vam je prava priča. A tu zanimljivu priču poslušajte sada. Bila je badnja večer. Ana i njezin brat Juraj odlučili su napisati pismo Djedu Mrazu. Šarenim bojicama ukrasili su list papira i na njemu ispisali koje bi darove voljeli dobiti. Ana je pismo stavila u omotnicu i odložila ga na stol, pokraj šalice mlijeka i božićnih keksa. Neka se Djed Mraz počasti kada dođe po pismo, rekla je. Nitko ne može odoljeti keksima naše mame, pa neće ni Djed Mraz, dodao je Juraj punih usta. Ho, 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 zadovoljno je promrmljao Djed Mraz. Uputio se prema stolu gdje ga je trebalo čekati Jurjevo i Anino pismo, ali tamo je zatekao samo proliveno mlijeko i mrvice keksa. Pogled mu je privukao trag šapica koji je vodio od stola pa sve do mišje rupe. Djedica je zavirio u rupu, ugledao je malog miša u krevetiću koji je mjesto nogu imao olovke i bojice. Uz krevetić je stajala polica načinjena od kutije šibica, a špula namotana koncem mu je služila za noćni ormarić. Mišja rupa bila je dekorirana minijaturnim božićnim ukrasima. Miško se promiškoljio i zirnuo. Ko si ti? Uspano je upitao. Ho, 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 ja sam Djed Mraz, odgovorio je djedica veselo. Tražim omotnicu s pismom koju su mi ostavili Ana i Juraj. Jesi li je možda vidio? O ne, ciknuo je mišić. Ja sam je uzeo i od nje napravio zimski pokrivač. Nisam znao da u njoj pismo. Ana i Juraj će biti jako tužni ako ne dobiju darove. Ne brini, umirivao ga je djedica. Znam kako mi možeš pomoći. Pokušaj smisliti neke druge darove koje bi Anu i Jurja mogli razveseliti. Mali miš je predano razmišljao što bi to bilo. Pa se sjeti. Oboje se vole igrati na snijegu, prisjeti se Miško. Juraj se rado sanka. Mislim da bi ga jako razveselile nove sanke. A Ana rado kliže na smrznutom jezercu iza kuće. Ona bi se sigurno veselila novim klizaljkama. Djed Mraz je zavirio u svoju vreću, na sreću imam i klizaljke i sanke. Izvukao je 2 paketa umotana u zlatni papir i stavio ih pod božićno drvce. Malo mi je mišu srce snažno zakucalo, nadam se da će im se svidjeti, ciktao je. Mislim da će biti oduševljeni, rekao je djedica na odlasku. Ostavio sam pod borom i nekoliko darova od mene osobno. Hvala ti na pomoći, Miško moj. Mišić je veselo mahao djedici sve dok on nije nestao u dimnjaku. Miško je zjevnuo i protegnuo se. Bio je jako pospan i posve spreman za povratak u topli krevet. Zaukao se pod svoj papirnati pokrivač, odmah zaspao. Svanulo je prekrasno božićno jutro. Miška je probudio smijeh i veseli dječji uzvici. Ana i Juraj su nestrpljivo otvarali darove. Ana, pogledaj, uskliknuo je Juraj. To su 2 zlatna paketa za nas. Ana i Juraj uzbuđeno su ih otvorili.
U jednom su bile crvene sanke, a u drugom par bijelih klizaljki. Divno, uskliknula su djeca. Idemo ih odmah isprobati. Juraj i Ana su se toplo odjenuli i izjurili na svježi škripavi snijeg. Juraj se neumorno uspinjao pa spuštao sankama niz brežuljak. Uživao je. Obožavam Božić, doviknuo je Ani, koja je na smrznutom jezercu izvodila ljubke piruete. Mali miš se jako razveselio vidjevši da su Juraj i Ana oduševljeni darovima. Krenuo je natrag u svoju rupu i krajičkom oka primijetio pod drvcem crveni paketić i uz njega manju omotnicu. Kad se približio, vidio je svoje ime na omotnici. "Pa to je za mene!" radosno je ciknuo. Mišić je otvorio pažljivo zamotan dar, ukrašen zlatnom vrpcom. Unutra je bio mekan i topao pokrivač, idealan za zimske noći. "Baš sam ovakav pokrivač oduvijek želio!" radosno je uzviknuo Miško, a u pismu naslovljenom na njega pisalo je: Dragi Miško, hvala ti što si bio tako ljubazan i pomogao mi da nađem prikladne darove za Anu i Jurija. Dobro se dobrim vraća. Zato ti darujem ovaj topli šareni pokrivač da te grije cijelu zimu. Sretan ti Božić, tvoj Djed Mraz. Te noći mali mišić Miško i njegov plišani medvjedić ušuškali su se pod svojim lijepim novim pokrivačem. Upoznao sam Djeda Mraza, pomogao sam mu da odabere darove za Jurija i Anu i dobio sam predivni pokrivač. Ovo je najljepši Božić u mojem životu, pomislio je Miško i slatko zaspao. Čiča miča, gotova je priča. Što to moje uši čuju, a oči vide? Samo malo, da vidim još i bolje. Stiže nam djedica. Djedice, pa otkud ti? Doputovala sam sa sjevernog pola jer vam želim još nešto reći. Budite i vi dobri djeco tijekom cijele godine, kao naš mišić Miško, jer dobro se dobrim vraća. Sretan